in zawai in chi bai le vek ule ben van chong YouTube channel la lo lom le vek chu ka channel la subscribe lo ten khoi ta ka channel lo subscribe ram tu ni ga som ma sa chu ani Aizawl-Thenzawl Lunglei ATL Road kan ti thin siam dan tur lem malak kalpui ani dan tur chungchangah mi pui te hriat tur Mizoram PWD chuan thuchhuah anei ta a atop thleng minong ei thlak saka like le comment te milo pek sak turin thir tu te ngai thla tu te ka som chu ani Shatir na le ngen na hunrei tak mi puiten kan tuar hnu in Aizawl-Thenzawl Lunglei ATL Road 138 kmp chu 152 kmp Mausen chupuk pui kongpui siam thatna chu thochan ani don ta a hena atan hian khor somli panga sangson ni in PWD Division Pani Lunglei Road Division 1 le Lunglei Road Division 2 te enkol hnuaya SLT Infracom Private Limited ten an thok dona work order hi date ni som panga thali sang ni som ni panga khan pek chwa ni in agreement po date ni som paruk thali sang ni som ni panga a sign fel to ani bok he na thok tu tur contractor SLT Infracom Private Limited te po na thok tur hian anin puat cha meka tuna hian an khol man tur te po na tho na mun tur lama anin thiarlu chan to a arang thei ang berin khol zong po plan site a bun fel vek tum ani tin kongpui siam na mantur lungla turin gwari lama na an bungchan to bok ani ma se kan sha cheu angin furpui hi thleng mei tur ani to awangin na ero chu du angin tho chan mei thei ani don lova a chelai maintenance ba khi SLT te hian an thok don lo kan na tho tur hi kong chhuat omsa hai chwa veka kong thar hlak chale ro thling ngei tur siam tur kan ni awangin furlaya tho chuan kong mangtu mi puite tan har satna na men lo akhen thei don bok chu wangin furlaya tho thei tur na sang side chain hi-fi kong chhuat la nuam lo lai repair le adang te ero chu tuna po tho chan to ni in fur chu ngei hian khol zong te inda fel vek mana lungman tur po lo in lak nga vek man tum ani chubaka kongpui siam na chulber mix design sang te chu fur chung hian lo pe fel veka approve vek tur ani bok hemi atan hian mithiam bik CRRI team te po cha chhuwa ani nge don ani furzo vele na hi chaktaka chan phat tum ani ti mi puite kan initiative bok ani in kongpui hi chaktaka thozo thwai ani theinan na chan huna chuan he kongpui Mausen chupuk pui hi block hial angai don awangin mi puite sha thiamna le thopuina kan mo hle mei dona kongpui siam mo hle mei in kongpui hi chaktaka thozo thwai ani theinan na chan huna chuan he kongpui Mausen chupuk pui hi block hial angai don awangin mi puite sha thiamna le thopuina kan mo hle mei dona kongpui siam chung hi chuan he kongpui mangtu te po in NH54 ser chip le na thial lama kan kal hial po angai dona mi puiten lo do sham turin kan in ngen tak meu ani kongpui thetak kan nei theinan chimlam mi puiten kongpui siam na enkol tu PWD le contractor te min thopui thiam ngei po kan be seye ole khatizong khani a pu David Sabzova Chief Engineer Roads PWD Mizoram Aizawl in signature pe a khatyang kha adin mun anita a fur te alot le hai ta si a kongtha kan du box si a lunglei mi puite le ATL Road zot hin ten do thei taka kan lo nga le kongtha zo kan nei then tur ta na kan lo la tur angai puat tur ram thei ni te po kha ngai don ni in alanga tin PWD ina na an tho hun chung zonga atan pui tu le apui tu le ati ho tak tu ni lo tura har sana siam tu ni lo tura mi pui te poina sarkar kan tho pui thiam te po kha angai don ni in alang ani in po ni sela ka channel te minot hir sak thin awangin in zawai chunga lom thu ka soye